جي حصالي دز بخاندني كريو لجنباب خو شيخ محمدي هروسا شيخ ممدوح شوشي ایره هولا کنفرانسایا به برهویا نوینر سروک زانکوا دهوک او ره ببرین سازین حکومی و ماموستاین زانینگه و کلران کلیجا پرورده آکره کنفرانسا که زانستی بره ببر لجر دروشمه زاناین ما ناسناما گل منه کنفرانس شیخ طاهر شوشی خزمت و برهم دست بکر اف کنفرانس لجر نوونیسون شیخ طاهر شوشی خدمت و برهم مرام مال گیران اوی کنفرانسی پرستی زندگی کرنا همی او خدمت و برهم و چالاکین بون اوی کو شیخ طاهر شوشی سردمی خود انجام داین او اوه بگمان دویدد پنگاوک بو زندگی کرنا همی وکی بیشن جیاننامه و خبات و چالاکی و حوزانت همی حوزان وانندیترین دوره لدیف شانا و لدیف هبونا دمی ایشالا وکی کلیجا پرورده اکره ما مرم به اوه بیشن بردامی به واجوره کنفرانسون بدین مالباتا شیخ طاهر شوشی دیار دکن کوی دجیک یکم کو بتنه 44 سالان جیایه زیدتری سالن جیه خو برهم نویساینو وی کاره جی او بگرنگ دزانین و دیار دکن کو پیتیویه و کوینن زیدتر لدور نویسرین دیرینن وی باجری بهنه کرن. ديسا قناغا درجا خاندنا خو لگند باشقال بريا سر لجم ملاپير كاداني ديسان بمرمازي دكرنا زانستو روشنبيريا خو برفلاي دهو كيچوية ات عمرك زيده كم دا تني عمر 44 سال براندين و 8 سال ديما كيش دا تشي نخوشي بويا ادوان 8 سال دا يعني داهننا كجلا كمازنا كري بيتفيا نفش مايني اوان خدمتش بيرنا كان واوان كسان توصاب خوب كان نمونه كو اوجي وكيوان جيانا خوب رببن خاندنا خوب رببن برهوین کنفرانس جی لنویسر و روشنبیر و مامۆستایان ئاینی جی دیار دەکەن و پێتیڤیا زیاتر بایەخ بە نویسەر و زانایان کورد بهێتە دان نەخواستمەیان دەبەرە ئاکرێ هر کسکی و هر جیانکی هر ایشکی برهمی تخویت هی برهمی ما مستین آینی جی اف کلتوری بو مهیلای اف کتابت آینیت بو مهیلای طبعا اوانش تخسیر نکریه یعنی تو وقتی که که زمان کردی و گل کرد احتمال برزبیه بزوان ملایان وان زانایان اف کلتوری بو منویسی بو مهیلای و حتی نو که لازمه اف اجیال دوی مراتین براستی گلک مفاجئ ببینن السرباز وان ملابش كودا بقينا امجي بقينا عالمك وخب دينا ناسين كجلك يعني رهيت ما جلك في عرديدات شوينا اكبر خب دينا اويت مثلا دفر سليماني بهره بتر هايتنا پیش صاف کردن او راگاندن و ناو شهرستان تربله غياب زمان كردي غياب ادب كردي غياب بهدينا كفته بر شوبكا تعريبه نشيا دهاني وكي طاهري بين سر خطو بخلق كبدنا ناسينو او خباتو كشانا زي بيبكي ئاکرێک درێژاهیا مێژووە خۆ بە دەهان زانا و نویسەر و بلیمەتên خودان بەرهەمên hezlî و ئەدەبی و زانستی هەبووینە لەوڕا پێتیڤە بایەخەکا زێدەتر bi jiyan û xizmet û berhemên wan bihête dan bi wê yekê dubare berhemên wan zindî bibin û mifacî bihête wergirtin. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akrê.